Аҟәа ақалақь дхәышәтәырҭаз ацхырааралас амашьына ақалақь аҩнуҵҟа афымца ацәаҳәақәа рыԥсахразы еиуеиԥшым аусурақәа рымҩаԥгаразын иҷыдоу атехника, атроллейбусқәа хԥа, иара убас ҟәланырхәа ақыҭа ашкол хәыҷқәа рзын автобус маҷ Аԥсны ҳамҭас иаҭоуп Санкт-Петербург ахьӡала. Убри иара ицхыраарала хәыда-ԥсада ҳамҭас ҳақалақь иҭеит, иара нас ҳара даара ҳаҭыр ҳақәиҵо Бадра Зураб иԥериа иаҩызцәоуп. Абас иаалаз усуп иахьа. Атәыла ахада Бадра Гәынба, Аԥсны аԥыза-министр Владимир Делба, Аҟәа ақалақь ахада Ҭемыр Агрба, Санкт-Петербург агубернатор Александр Беглов еицны имҩахыҵит атехника ахьгылаз аҭыԥ ашҟа. Ари атехника ззырхоу аусқәа рнапхгареи дареи аҳамҭақәа еимырдеит. Ихешыҩ беиԥш иҳарҭеит троллейбус адагьы нас автовышка аазышьҭоугьы иҳарҭеит, уи нас абри ацәаҳәақәа рықәыргылашьа еиҿызкааша абри амашьыноуп, даараӡа ибзиоуп амашьына, уи адагьы атроллейбусқәагьы уаҳа назҭахым роуп, зегьы нас игәырӷьаноуп ишақәтәоу атроллейбусқәа, ауааԥсыра рныҟәгала даараӡа иарманшәалоит абарҭ зеиԥш иҟоу атроллейбусқәа. Иаҳзаазгаз зегьы даараӡа иҭабуп аманшәалара. Атехника ҷыдақәа зынӡаск иҿыцуп узҳәом, аха рҭагылазаашьа акырӡа ибзиоуп, иззырхо аусқәа рынагӡара иахьа инаркны иазыхиоуп. Знапаҟны иҟало аусбарҭақәа рнапхгара иҭабуп ахырҳәаауеит ас еиԥш иҟоу ацхыраараз. Иҭабуп идуӡӡан, ҳара агәахәарыла иҳадаҳкылеит, ауааԥсыра ацхыраара рызҭо машьыноуп иахьа, наҟ-наҟгьы даара иҳахәап ҳәа сгәы иаанагоит. Иазгәаҭатәуп атәыла ахада Бадра Гәынбеи, Санкт-Петербург агубернатор Александр Беглови реизыҟазаашьа бзиа ишабзуроу атәыла иазыҟаҵоу аҳамҭа. Алхас Ԥсардиа, Ахра Амыџьба, Аԥсуа телехәаԥшра.